Engicela kho enkosini yamaNazaretha njengamanje ukuthi beseduze kwami ngaso sonke isikhathi bantwana benkosi angibone mangikhuluma ngingakhuluma ngokuthanda kodwa ngikhuluma ngokuthanda wena. Bantwana benkosi enkulu fikile uNkulunkulu ezweni lakithi. Mayifikile kujabula ngisho intaba ziyajabula ngisho izihlahla ziyajabula. Isutshani kuyajabula. Ngisho inhlabathi yakule ndawo ngoba kunyathele unyawo olungcwele iyajabula abantwana benkosi. Sengathi ngajabula kuzokujabula ngisho inhliziyo zethu zename ngoba kufike inkosi phakathi kwethu umdali wezulu nomhlaba. Siyacela-ke abantwana benkosi ukuba masilapha sazi ukuthi sikuphi futhi sizokwenzani. Inkosi umqalo wendlela kuleliswe wafunga ngalo wathi uMnazaretha ngeke kuphele kuleliswe. Wafunga ngokuqala izihlahla ezimbili zomqokolo wathi uMnazaretha ngeke kusaphela kuleliswe ngoba zamila. Ngakho-ke nathi bantwana benkosi asibambe khona lapho ubabamkhulu owakhe asibambe khona. Kodwa ubabamkhulu bantwana benkosi uyelo khona lapha phakathi kwethu. Njengoba wayishilo uthi inkosi yesihlanu yobe nathi bantwana benkosi. Unathi-ke bantwana benkosi manje. Esikucela kho sicela uthando kuye. Sicela umusa kuye. Sicela ukuthi abuyise inhliziyo zethu mazi idukile zingekho la. Sihamba eceleni ayiqoqa ayibuyise phakathi kwethu. Bantwana benkosi ake ngicele nami enkosini isihlabelelo 57 ngibona ukuthi siphela lapho ngozwa la siphela khona.
bantwana benkosi enkulu, wonke umuntu olapha uzofuna indlela yakhe ebheke ekhaya. Ayikho enye indawo ongafuna kuyo indlela ebheke ekhaya ngaphandle kwalapha ekhaya. uNkulunkulu-ke uyakuzwa, futhi labantwana laba bakhona lapha phakathi kwebandla bayezwa ukuthi nawe uShembe ukhona phakathi kwendawo. Okwethu ukujabula abantwana benkosi, angazi ukuthi ngingakulinganisa nani, ngoba sijabule kakhulu uma unyazi ukuthi hayi luyeza kwaPhukunyoni eThokozane. Bantwana benkosi enkulu, yonke into esiyenza phambi konyazi mayibenhle. Sazi ukuthi unyazi lufuna izinto ezinhle abantwana benkosi. Ngakho kasenze okuhle phambi konyazi. La kwaPhukunyoni izwe namhla liyabona ukuthi hayi lapha asengathi khona ukukhona, kodwa izwe liyazi ukuthi kusawushambe bantwana benkosi uze nabantwana bakhe abathi uma befika endaweni kumemhlophe yonke indawo. Ngakho-ke bantwana benkosi enkulu, siyacela kuwo wonke umuntu okhona ukuthi abe phambi konyazi ngenhliziyo yakhe nangomoya wakhe. Futhi uma uhalaliswa uhalalise nawe, ngoba uma ungahalalisi uhalalisa utshani nezihlahla, konke kuhalalisa uyoqala kwafika impilo yokuqala levula abantwana benkosi. Sabona ukuthi hayi uNkulunkulu usendleleni impela uYesu khona, ngoba nansi ivula eyibika likaShembe abantwana benkosi. Konke la ihamba khona ubaba kuba nebika, ivula iyafika ikhombisa ukuthi ukhona uYesu. Ngakho abantwana benkosi enkulu, sengathi kungaba kuhle konke esikwenzayo. Bantwana benkosi enkulu, akube kuhle phambi konyazi. Lapho emkokolweni owayitshala khona imkokolo wayikhombisa thina ukuthi uNkulunkulu khona yonke indawo bantwana benkosi. Njengoba watshala imkokolo wayitshala kuhlale siyibona sazi ukuthi umqalo wendlela lowatshala le imkokolo enza isifungo somNazaretha bantwana benkosi, ukuthi umNazaretha ngeke kuphinde kuphele kwaPhukunyoni. Asasi-ke ma wena ungazi ukubona lokho, mhlawumbe uzokuthatha kalula, kanti kuyinto elikhulu enzima, kodwa yena uShembe wayenza nje abalula abantwana benkosi. Uma sikhona lapha phambi konyazi, fanele sibeke umlando walelizwe ukuthi uhamba kanje ugcine la uhamba la usukela uzela. Njengoba kuleliswe bantwana benkosi enkulu, sathi sihleli kwafika uThoko lamakhosazana kathi lokhipha abantu esebehlale iminyaka emfuleni inyalazi lapho babedliwa khona zingwenya, kodwa sebehleli khona.
wafika-ke uthiko lamakhosazana bazobakhipha laba bantu babephaswa emfuleni bewukuhla kweyingwenya bantwana benkosi enkulu makuwukuhla kweyingwenya basebehlala khona lapho laba bantu babeqhubeke nabantu ngey'mbongo ezahlukene kodwa kwasekuthiwa ngabantu bakwamkhwanazi kuphela bantwana benkosi enkulu asazi kodwa-ke unyaze uthingo lwathi bafika bakhipha laba bantu baphuma kulesi sigodi sosiza ababehleli kuso esizileni ma bephumile sebebeke indawo ngalelo phela sesinekhaya lomphefumulo labantwana benkosi ikhona lingalelo lapho babekwa khona laba bantu abakhishwa emfuleni yalazi ukuze sibone ukuthi baphumile babuye ababili ababengekho lapha mzukwane uthi bakhipha lapha emfuleni babuye kumfundisi uMkhwanazi bazothi uMkhwanazi sisalile thina besisahambile sisesubuyele lenta sasala ngesikhathi sokukhishwa labo sesifika safika ungasekho muntu uma ebika enkosini inkosi ayihambe bakithi hambe walande usuyobabeka ngalena ekhaya lemphefumulo sithi ikhaya lemphefumulo bantwana benkosi ngoba uhleli imphefumulo khona abasahleli ngenyama uma ephinde uMkhwanazi ebakhipha basiyabika-ke enkosini ukuthi sebakhiphile sebabekile ngalona bahleli bantwana benkosi bakhona ngalona uma kukhona owakini nawe owayekhona kuleyo ndawo weza phela uzomlanda ngoba behleli laphana balindele ukulandwa imindeni yabo uma ekhona owakini nawe shona khona umlada ukhulume ney'phathimandla zonke zala ufike khona ufike umlando ukuthi ahambe naye umyise ekhaya bantwana benkosi enkulu unyazi lwezulu ubaba wathi uma ebuya ngapha enyakatho esuka ngakwasisa eza ngapha wafika wangena emzini wakwamkhwanazi wasensinini wasonta khona abantwana benkosi kuleso sikhathi sizokuwa kwahlatshwa inkomo ngelanga lawesihlanu kuzoba yisabatho yahlatshwa yahlinzwa yaphekwa yadliwa ngesabatho lokho uma kwenziwa umnikazi wezinto umnikazi wesabatha kwamanje noma engathi asuke sibaselele singabasa abantwana benkosi senze lokho akushokho ngoba yena usikalo nesiphetho sendaba abantwana benkosi uma sekukhulume yena sekhuluma ukuqala nokugcina bantwana benkosi enkulu kwadliwa-ke leyo nkomo ngesabatha ishisa injalo ngoba kusho umnikazi wabantu
bantwana benkosi enkulu okwethu ukwenza okuhle phambi komdali wezulu nomhlaba. Khona lapho ilapho engatholakala khona mina bantwana benkosi. Umama owangicela khona emzini okwamkhwanazi ensimini. Lapho engatholakala khona umama wahamba wawucela kubaba ecela umntwana. Waseyakhishwa umntwana. Ubaba wathi mayinikeza umama intambo. Wathi hamba uyogeza. Ungalokuthi uyifake le ntambo ungagezile ngoba uzothola into enhle. Angazi-ke bantwana benkosi lento enhle noma kwakuyini noma kwakubani. Kodwa khona ngizwa besho njalo umama. Ethi wathi baba ilanga lelo uzothola into enhle. Ngase ngakhona-ke bantwana benkosi nami. Bantwana benkosi angazi noma umuntu uyakwazini ukuyibonga yena enkosini. Angaze ngikubonga. Angazi noma omama babonga noma baba babonga yini. Kodwa mina ngaze ngikubonga enkosini ukuba khona kwami. Uma udale umdali wezulu nomhlaba ube khona fanele ubonge phela. Ingane mayiphiwa ukudla yabonga. Angaze sabazi ukubonga angazanga. Kodwa ngicabanga ukuthi mhlawumbe omama nobaba babonga lokho. Ngiyacabanga umcabango wami ke lo. Ngiyacabangela. Bantwana benkosi enkulu ngesinye isikhathi wakhona u-anti wami wayegane kwamkhwanazi udadewabo kababa. Ababedlula njalo ngaso sonke isikhathi beya esontweni bedlule amadoda elusile inkomo. Kukhona le ndoda-ke ebuyihamba-hambe. Bantwana benkosi base bephikisana laba bantu. Ethi lona uhamba-hambakho ngeke manje ngathi ngeke lishone ekhona. Yathi enye indoda hayi laba ngabakaShembe laba ngeke bathinte lapha. Wathi lona ngokuya ngasi-ke ukuthi mase ngikho ndilinde lishoni la. Ngempela bantwana benkosi wayesekwenza lokho. Uma ekwenzile u-anti bedlulile kuye baya esontweni. Uma sebebuya sebezofika kule ndawo lena okubheke umgobovu ngayo. Wayesethatha lo osikazi wayehamba naye babegane naye wambuyisa ngemuva kwadlula yena phambili. Uma ifika imthinta lento le awu u-anti bese kwakhona lokho okungaphatheki kahle. Kodwa ahambe azongena ekhaya sebephume esontweni azawungena ekhaya ilokhu imphethe lento. Anti wabuye kube khona lokho kukhala owakwenza okwakwenzeka kuye. Bese ekhuluma zonke izinto kuthi kunjena nje kwenzeke kanje. Wayesethi wena sikuthathe ngabomu sakubuyise emuva ngoba uhambanga u-25.
lo esimbuyise phambili ngoba uyintombi ngo-25 akwenzeki lutho kuye kodwa kube bekuwuwe ngabe mhlawumbe kukhulunywa kuye. Sesikuzwa lokhu bantwana benkosi, uma la madoda esexabana omunye efuna inkomo yakhe adwebe ngawo umgqobovu wathi ngakunika le nkomo uma ngabe uke kwenzeke into kungezekalanga le nto engiyihlosile. Bantwana benkosi enkulu uNyazo lwezulu yangenzeka le nto beyihlosile. U-anti waphila nje hamba waphila yadlula leyo nto. Uma esefuna inkomo yakhe lodwa haya nginankomo yakho seyaphika manje bayi ngangunike le nkomo kodwa wayidwelela umqobovu ukuthi na kanjani ngeke mshone khona yoshona nayila. Azange kwenzeke-ke bantwana benkosi ngoba ngamaNazaretha. Nawe uma uyiNazaretha njengoba singamaNazaretha noma ungadweba umqobovu ngathi kodwa ngeke yenzeke intando yakho iyedlula intando kaShembe. Bantwana benkosi enkulu wagcina ephilile ku-anti lapho esindile. Lesi isikhathi inkosi yelanga labiza ubaba lathi sifuna hamba uyolungisa ekhaya, sifuna ukudlula kuwe siya kwahlabisa eZipha, sodlula kuwe ekhaya senze imgidi kwenziwe zonke izinto bantwana benkosi. Yasuka-ke inkosi kwabheka uZulu bantwana benkosi yahamba yabheka ekhaya kithi yafika yenza konke imgidi kwenziwe imgidi konke kwasiyena konke nomthandazo bathi bethi laba bekhona bethi hayi asambeni siyothandaza ethempeleni. Inkosi yathi angizile mina ethempeleni ngizela emgidini asithandaze khona la mgidini. Bantwana benkosi enkulu uyazi yena ukuthi wayevimbani khona unako oluthize wayivimba wayeselibonile omdala wayisuku wayesiyonyathela egcekeni likababa waluvimba lolo laka olwaselifuna ukubhubhisa ikhaya lakwethu. Wafika lo muntu ehamba nje ethi cha ngeke inyanga ngihamba ngiyalapha abantu khona izulu elizofika elidi manjena ngiyabagala abantu ngenzela ukuthi basinde kuleli izulu. Uthi baba hey yekuyicake lezi ngane zami lapha egcekeni ngoba zinenyanga yazo ewuShembe. Ngakho-ke angeke kuvumele ukuthi ukwenze lokho ofisa ukwenza legcikini. Ngempela kazange akwenze kodwa wathi uma esezophuma wasethi hayi thina sesihlale nje nomuntu masihleli naye bese sihambisa isandla phambi kwakhe kahle sesichela umuthi njalo. Seyothi uma esuka phansi kwekhanda kwesinye isikhathi azashona. Kodwa-ke ngesibindi sikababa azange kwenzeke lokho bantwana benkosi. Ubaba wayesibiza-ke sihlale silokuye wathi hey uma kuqhamuka umuntu entabeni noma kuphi ihlangana naye bese nika amaswidi ningalokothi niwadle lawo maswidi. Uyaziwa ukuthi ingane ithanda amaswidi bantwana benkosi. Ningalokothi niwadle. Waseyalokhuza-ke
wasiyasuka siyahamba lo muntu ngesikhathi ehamba ephuma la egcekeni efakele umuntu wakhe phambi kwababa ubaba uthi ngashawa ikhanda kodwa ngikhombisanga ukuthi khona into eyenzakala kimi kodwa lathina liphelele lelo khanda lizange lenze lutho alizange lenze lutho baba lathina liphelile nje shokuthi obaba ngibona abantu ababona ushembe ngibona abambona ushembe obaba bethu baselethe uNkulunkulu wabantwana bethu inyanga yengane zikaSomkhele bantwana benkosi ngakho-ke ushembe bantwana benkosi sengathithi engasikhumbula kanye nobaba bethu lapha bekhona mawuthiwa abekho endaweni enhle shembe abakhumbule ngoba yibona abambona futhi uNkulunkulu futhi uNkulunkulu wabo uNkulunkulu wey'ngane zabo bantwana benkosi enkulu ngiyacaphuna nje lokhu ngicaphuna lapha nalapha ilanga laka Bhekuzulu ingwenya lezi ezazikhona ezazidla abantu zase zifuna zahamba zayelangeni zathi sesiyalamba asikadli lutho layinyalazi khona izuku kwabathi senyalazi okufanele okwakuyelwa kulo kuyisiziba kuyelwa nje kulo ngaphana ngapha kodwa ubaba kwesemakhosi khona ngaleso sikhathi bantwana benkosi enkulu sengathi ushembe angenza okuhle kimi angiphindise kumawulo kunqamuka kancane shembe elile ukuthi abe seduze kwami bantwana benkosi bathi ma ecela ingwenya zicela ubaba mkhulu zicela inkosini ilanga uthi seziyalamba ayisadli lutho ngoba zayiphiwe uSomkhele uyena mawonile ngaleso sikhathi wawuthatha uyophoswa lapha konomini uhlozi ingwenya bahamba zawucela impendulo yathi cha angisafuni ukanidla abantu ngizoninikeza ama-orange enu ngizonithekela ama-orange ngafake ezileni nidle wona nibayeke abantu kwathunywa abantu bahamba bayothenga ama-orange edolobheni sala ama-orange babuya nalo bahamba bayoliphosa emanzini emfuleni bayophosa ama-orange emanzini igwenya zadla ama-orange abakhona kule ndawo bathi zagcina ngaleso sikhathi ukubamba umuntu zagcina nje bantwana benkosi enkulu sithemba ukuthi ushembe uNkulunkulu wethu sonke ngoba ukhuluma into yenzeke njengoba akakhulumi into ingenzeki ushembe wahamba bantwana benkosi sasha uziba lapho kwakuhlala khona lezi ingwenya ukuthi zasuka zashona phi kasasa
kodwa uNkulunkulu wayivala wayinikeza ama-oranges adlawona kwaphela ukudla abantu. Zanqamuka ngaleso sikhathi ukudla abantu kwaphela finish. Washa umfula, inyelaze iziba zasha zaphela. Ingwe ukuthi zasuka zashona phi kasazi badona benkosi. Kodwa khona azikho sekuwela nje manje phansi. Suwela nje phansi akusekho amanzi asendleleni noma ekhona mancane lezo zinto ezikhona zincane sekuyewela ley'nkomo ziyaphuza khona akho nkomo engimbanjwe ingwenya. Umnikazi wezinto uyakhuluma nengwenya, uyakhuluma nezilwane, ukhuluma nazo ayitshela ukuthi aziyeke ukudla abantu. Ngakho-ke bantwana benkosi, siyafisa ukuthi uNkulunkulu asihlele asithande singabantwana bakhe. Uphakama phamela wena yamukela amazwi azivela emakhumbini amazulu akuphakama Bantwana benkosi, sincenga onyazini ukuthi lusizwe ukuthi sikhona siphambi kwalo bantwana benkosi. Basebenzile abantwana bakho nyazini lwezulu bezabalaza bakhala umusi. Usuyabanika wena amandla bawakha baze bawuqeda Nkosi emakhosi. Siyacela-ke enkosini yasezulwini ukuba ibanike isibusiso bonke abantwana abasebenzile. Kodwa ngiyacabanga ukuthi isitini sakho sikhona lapha endlini yonyazi. Kukhona okwenzile okuhle phambi konyazi. Ngakho-ke siyacela ukuba unyazo lwezulu lusibone, lusibheke, lusithande, sibe ngabantwana balo. Bantwana benkosi enkulu, nami sekuya ngokwehla lokhu enginikwe khona. Lokhu akangisho phakathi kwenu sekuphelile, kodwa-ke ngithi sengathi
unyazi losulu lwelula isandla phezu kwabantwana balo bonke, lwelula isandla esiyingcwele lwavikele bonke abantwana bonyazi, ungasali noyedwa. Bantwana benkosi enkulu, nami sengiyancipha, sengiyehla ukuba thathe intambo ngiyibuyisele enkosini enkulu esezulwini, ngoba bonke laba abantu abalana abazile kumdletshe kodwa beze enkosini enkulu unyazi losulu. Bantwana benkosi, ngakho-ke bafuna nje ukuyibukela unyazi, noma ngabe lihambe egcekeni, noma ngabe lenzani, noma bafuna ukuyibukela lona nje. Abafune ukulalela inkulumo kaMdletshe lapha ayikhulumayo, kodwa lokho okuncane akuzwile akulonde umuntu kungasuka enhlizweni yakhe. Sengiyacela nami esihlalweni sasezulwini ukuthi ngehlele ngezansi thathe intambo ngiyibuyise esihlalweni sasezulwini. Inkosi ibusise izwi lakhe. Siyabonga amazwi amnandi sophiwe umfundisi wenkosi, inkosi izibusise. Ngaphambi kokuthi sivale inkonzo yasekuseni, ngizocela ukulungisa iphutha elenziwa yini lamaNazaretha lapho ekhaya yagijinywa. Sekhona umuntu osegijimile wasengikhulumela ngomhlangano waseKenani. Amathatha awafunakali leli bandla. Amen. Bengakasho ukuthi siphuma nini. Usengiphoqile-ke manje ngisho. Ningangikhulumeli ngingakafi. Hlangano oya eKenani uyaphuma umhla 4 January. Sizovala inkonzo yesabasha sekuseni isihlabelelo sikhulu 39 139. Sizocela Fundisi Nhlangasi wasejulubuke asola lesihlabelelo inkosi ibusise. Inkosi ibusise.